Origi kimera kia riũa nĩ kĩgũmĩire bũrũri na Kenya nĩ marĩkĩtie kũigua ũrugarĩ ũyũ. Kaunti iria igũmagĩrwo nĩ riũa na njĩra nene rĩu ikĩhoya ũteithio wa irio hamwe na maĩ nĩguo kũhonokia mĩoyo hamwe na mahiũ mao. Kaunti cia Turkana, Mandera, Garissa, Makueni, Kajiado, Isiolo, Kilifi, Tana River hamwe na ingĩ ciothe 12 nicio igũmĩirwo na njĩra nene, Kenya mirioni imwe makihoya uteithio wa irio na mai. Kama Turkana kwa sasa ni idadi ambayo wanahitaji chakula immediately ni kama watu 1200 ambao wanaathirika, lakini kwa ujumla tunatazamia karibu watu 1800, karibu watu milioni 1 ambao wanahitaji chakula kwa na msaada wa dharura. Gukinyagia riu andu eri marerikana gukua itura-ini ria Silalet ya Baringo, kuria angi eri marerikana gukua o kuumana na ng'aragu Turkana ya gatagati, kuringana na thirikari ya kaunti iyo. Everybody is affected across the county. We are getting 90% of the population are being affected. 804,923 people in Turkana out of the total population of Turkana. Ng'aragu ino yumanite na gucererwo kwa mbura ona ya maguna ng'ombe na mbura ya muthia wa mwaka muthiru ndiari njiganu. Na kuanzia wiki jana vile tumeongea tayari tumemobilize vyakula, lori zinaelekea kule Turkana kupeleka chakula, nami kuanzia kesho Ijumaa weekend tutakuwa kule na maafisa wetu wote kuweza kuhakikisha kwamba tunasaidia wakazi wa Turkana, na sio Turkana tu, tutaelekea Marsabit, baada ya Turkana tuelekee kule Isiolo, Mandera, Wajia, tuhakikisha kwamba Wakenya wasipoteze maisha yao ama mifugo yao kwa ajili ya kiangazi hiki. Matura makieni kaunti-ini ya Nyeri, Mukogodo, Lamuria, Mutara na Gofeti kaunti-ini ya Laikipia hamwe na Daragwa kaunti-ini ya Nyandarua nĩ mangĩ ma marĩa magũmĩirwo nĩ ng'aragu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.